Hadi o surgoon, tagapagmanduba o tagapanguna, hapudir na sarig o hapakig usa, an masusunod ba uros laan iya o may da pagtapod hinintawon niya. Sobrang agwardyado ngam pagkaharangdon o madali kala namon daraunon. An imo presensya bagahadianon o paprihula kita mga surugoon. Ay, 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 pastila. Ay, ang taman, ayaw ka ulit, Bispo. Ang kamulian. Karabaw ko, waray ko gudlarang haimo umantaw. Di ko ibubulag an akon pagtanaw. Akon babantayan an im mga piktaw. Tabingi nga buhat, agud ka magtalaw. Paray, pagburothan uhay, daraan paglaom, huyughan pag-uswag, sa buwak nga matahon. Akon babantayan, nga dahan pagsirum, bisan pa umabot, madakmon nga aron. Hirani naman daw, nga matagamtaman. An bunga hanhag na nga aton ginpaglan. Andam na an biol nga pagtitirukan. An paray nga kaban hinuo tatapuran. Bato-bato sa langit, ang taman, ayaw ka ulit, Bispo.